Nepal, Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nagaruka ubwisukuru ugomba kuba nk'umukire. Tuzi nanda mfite bro. Urayigira gute utagira Ariko ibijya? ndayigira bro ndayigira. Ufite indabo. None ubwo neza nkubwira ngo Tugende. neza nkubwira ngo assalamu alaikum. What? Ntago ari njye ubibwira. Assalamu alaikum muvandi. Sashimwe muvandi. I don't want peace. Muhammad ashimwe. La khalsul khalsul. Bihangane muvandi ngo ntago ari umunyarwanda. Urumva akanyarwanda avuze amenye kuva yagera mu Rwanda. La khalsul la khalsul. Turashize none. Hima. Shilafu hakimi lahima. Lahi. Muvandi ndi kumusobanurira ntago azi ikinyarwanda. None ibyo bikaba bihuriye nanjye ko mumagaritse. Lahi la khalsul. Aravuze ngo yashaka kumenya nimba uri umuyisilamu. Jakhif ala khalsul. Turasema khif. Kana aravuze ntago nkazi ariko nyine ahise abisobanura aravuze ngo umuyisilamu nta kibazo nimba utari nawe cyangwa nuko Imana yadutumye ngo tugwe ubutumwa. Ya lahi la khalsul fakhim. Aravuze ngo ufite amafaranga. Aha. Lakimi ashla. La khayla karim benzema. Aravuze ngo ashaka kwigisha Qur'an. Nabagabo mwe rero nge sinshaka kwiga Qur'an kuko sindi umuyisilamu. Niba ari n'amafaranga mushaka nayumba. Akhay. Aha. Niba utari nawe wamaze. Ibyo dushaka n'amaturo y'Imana. Nayumba. Ngoro kante ngongwe. Niba ari urupfumuye ntabwo mba. Umva rero nkubwire kazungu. Ngoro kante. Nimba udashaka gupfira hano hantu uratanga icyacu. Kaze kutamufasha. We kutamufashe. Uze ku ruhande rwanjye cyangwa uze ku ruhande rwawe. Aciye inyuma. Urabona umuntu ufata ndaturutse inyuma. Reka tancimbe. Umugabo baramucika reba. Uri umugore wowe. Nzi ko n'iki nabwo bagira. Use turakura hehe undi. Mama yakena mama. Je ushaka nduganya gukorya. Hehe. Assalamu alaikum muvandi. Shalom bro. Ari Kinyarwanda neza. Ubwo yaravuze ngo assalamu alaikum ariko kubera ahantu avuye bavuga salamu. Nyine babivuga byihuse. Rahman aturuka Imaka. Iyi ngiyi ni intumwa ivuye Imaka iri kuzihugura abanyarwanda ibijyanye na Qur'an kuko hari amagambo mugiyemo muri Qur'an mushobora kuba mutayazi. Avuga Kilatini, Kiswahili. avuga Igiswahili. Uratumva Igiswahili? Ngera cyumva. Kiswahili. Wanagira mu idini kubyemera ngo ngambira ndumvishije. Nyine urumva ni Kilatini kirimo Kiswahili mo hagati. Icyarabu ku ruhande. Ni mpamvu twaje nabo tubahugura. Kandi Imaka bavuga icyarabu gusa. Urumva byose bagiye babivanga bakamara Kiswahili. Nuko ngo ni indimi zabo zivanze. Nizo la Kiswahili. Ngo ngira ngo muvandi twatangira nkwibwira nakakwibwira. Laha Majina yake. Nani? Nge nitwa Mohamed Azbirikwet. What? Lami Mohamed Azerbaijan. Ese Azerbaijan ko bivuga ngo Yesu ashime mu kigiriro. Ubwo Le al-akhlaq. La. Se. Azerbaijan. Azerbaijan. Urumva? La nene. Avuka mu Bugiriki. avuga mu Bugiriki. Ubwo nabumvise naho niba binjira dini bo mu Bugiriki. Laha? Tuza muvandi. Ahubwo so witwa. Jewe ni nitwa Abdul Halik. What? None se bavanye. Undi ikintu nyamukuru kiri kubagenza ni iki? Nkuko nabikubwiye nakubwiye atari amagambo bongereye muri Qur'an. Ari amagambo bongeyemo niyo twashaka kukubwira kugira ngo nawe yamenye ube umunyadini nyine wuzuye neza cyane. Ayo magambo agiye kujya avuga yabisobanurira. Hanyuma ngo biramarira iki? What? Biragufasha kuba nyine umunyadini wuzuye neza. Hari amagambo. Qur'an bongereyemo amagambo. Hari amagambo yongeye muri Qur'an. Mubwira Yamubwira. What? Le word. Turashize noneho. Le karim. What? Bivuga ngo
igihe Muhammad yari yicaye Le Mustafa. Muhammad arareba aravuga ati abanyarwanda le ashraf hakim abanyarwanda ese bafite iki Zavuze Ashraf Hakim. la ni le ashraf hakim Le Khalim Benzem. nubwo ati ese barya utubenzi What? Bari badutwenze. nyine Muhammad yaravugaga ati iki gihe ese barya akabenzi Le Kylian Mbappé. reka da None se wena woze ndi kureba hanga? uvanda icyo nicyo uzira kutamenya Buretse gato. yes Ndaje gato. ako wuzuye nese nimba wuzuye ni gutugenda ukavuga amazina y'abakire nakubwiye himba ikirimo Ese bro wumva gwenda kuvuga icyaramu nakizi bro. nisubize Kylian Mbappé wavuze ko ari umunyarwanda utamuzi umuntu waje gusura ingagi mu Rwanda Kandi kuko kantu kari kanshitse. ubundi ibintu byose urabigucira Ese bro wenda kuvuga ibintu nazi bro. agira ikigoryi umutwe Wese nabwira ikigoryi man. ubundi ufite ubwenge wowe bara neza ubu si ibiryo turabirya Turabwo ndi kubiye se tutabye turaburya amafaranga. bo mvanye ibyo nari ndi kukubwira rero ubwo babagize gutya kurane baba barayihindura none bakimara kuyihindura bongeramo andi magambo aravuga ati reka twohereze umuntu turangije abantu basigaye batesha umutwe Oya mwitabe nta kibazo mwitabe. Oya, nta kibazo reka maze kuba ubutumwa bw'Imana Oya mwitabe uyu muntu. oya si ngombwa Halo, izi bimeze bite se? Umva se, ka kabenzi washyirishije akazora kabonetse ahubwo se muraza kukarya ryari? Umva mwabagabo. Ibyo kuba muri abatekamutwe ntabwo ndi bubitinye. Gusa ndagira ngo mbabwire ikintu kimwe cy'ingenzi. Quran itandukanye n'ibindi bitabo byose muzi. Nta kintu kizigera gikurwamo cyangwa ngo cyongerwemo. nibyo Base muvana. n'agapira aho kasigaye ngo uduhe Nibyo. Action. Ngiye kuwubwira nyine twe tumeze aho twe turi kugenda Bari kukumva. Action. Lakhim lakhlahan. aravuze ngo yashaka kumenya nimba uri umuyisilamu Jakhif al-Islam. Turasema mustahil. kanaravuze ntabwo nkazi ni ukuvuga